10 tipova ljudi koje bismo trebali izbjegavati, da ne bismo postali jedni od njih. Toksični ljudi prkose logici. Neki od njih su nesvjesni negativnog utjecaja koji imaju na ljude oko sebe. A drugi iz haosa, koje stvaraju i izvlače zadovoljstvo. Koliko god da je u životu važno naučiti kako se nositi s različitim tipovima ljudi, toksični ljudi nikad neće biti vrijedni vašeg vremena i energije. Oni su kreatori nepotrebnih svađa, kompleksnih situacija i što je najgore od svega, stresa. Temperamentni tip. Neki ljudi jednostavno nemaju kontrolu nad svojim emocijama. Oni će se istresti na vas i zatrpati vas vlastitim osjećajima, a sve to na način da ćete misliti kako ste upravo vi razlog zbog kojeg se možda osjećaju loše. Temperamentne tipove ljudi je izuzetno teško izbaciti iz života. Upravo iz razloga što nemaju kontrolu nad vlastitim emocijama. Zbog čega nas često dovedu do toga da se sažalimo na njih. Žrtva. Ovakve ljude teško prepoznati, zbog toga što često suosjećamo s njihovim problemima. Ali onda počnemo shvaćati da je vrijeme kada žele biti u centru pažnje i kad bismo trebali biti tu za njih stalno. Žrtve aktivno odbacuju bilo kakvu vrstu odgovornosti na način da i najmanju rupu na cesti pretvore u najveći problem na svijetu. Oni teška vremena nikad ne vide kao priliku za rast i učenje, već kao priliku za patnju. Ovakve tipove ljudi savršeno opisuje rečenica da je bol neizbježna, a patnja stvar izbora. Tračeri. Tračeri izvlače užitak iz nesreće drugog čovjeka. U početku se možda može činiti bezazlenim raspravljati o drugima, ali s vremenom zaista postaje zamorno, te se zbog toga osjećate užasno, jer ste svjesni da ste nekoga povrijedili. Postoji puno pozitivnih stvari i zanimljivih ljudi od kojih možete nešto naučiti, pa stvarno nema smisla uplitati se u rasprave o nečijoj nesreći. Ljubomorni tip. Za ovakve ljude zaista vrijedi ona stara da je trava uvijek zelenija u tuđem dvorištu. Čak i kad im se dogodi nešto odlično, to im ne može pružiti preveliko zadovoljstvo. Zato što uvijek svoj život uspoređuju sa životima drugih. Na svijetu uvijek postoji i uvijek će postojati netko tko je bolji od nas. Zbog čega zaista nema smisla da se time previše zamaramo. Stoga bismo ovakve tipove ljudi trebali izbjegavati po svaku cijenu. Jer oni zaista imaju mogućnost da nas pretvore u osobe koje trivializiraju vlastiti uspjeh. Tip zaljubljen u sebe. Ljudi koji su zaljubljeni u sebe potkopavaju nas upravo tom distancom od drugih koji nastoje održati. Obično lako možete shvatiti da ste u društvu osobe koja je zaljubljena u sebe, baš zato što osjećate kad ste sami. To se događa zbog toga što smatraju da ne postoji smisao druge osobe, te ste takvim osobama obično tek netko čijom prisutnošću
hrane vlastiti ego i jačaju samopouzdanje. Arogantan tip. Arogantni ljudi su najjednostavnije rečeno čist gubitak vašeg života. Jer će na sve što radite gledati kao na mogućnost natjecanja s vama. Aroganciju često brkaju sa samopouzdanjem, dok njome u stvari pokušavaju prikriti vlastite strahove i nedostatke. Ovakvi tipovi ljudi imaju mnogo više nesuglasica sa kolegama na poslu. Manipulator. Manipulator će iz vas isisati energiju i vrijeme, a sve ispod fasade dobrog i pravog prijatelja. Znaju što volite, što vas usrećuje i veseli, iza svega stoji nekakva skrivena namjera. Oni uvijek žele nešto od vas. Iako se malo osvrnete i pogledate kakva je do sada bila vaša veza, shvatit ćete da ste obično vi ti koji dajete, a gotovo ništa ili jako malo toga dobivate za uzvrat. Uvrnuti tip. Postoje i oni tipovi toksičnih ljudi koji neizmjerno uživaju u tuđoj patnji i boli. Oni koji zaista imaju jako loše namjere. Oni su tu zato da nas povrijede, da se zbog njih osjećamo loše ili da dobiju nešto od nas. U svakom drugom slučaju uopšte ih nećemo zanimati. Jedina pozitivna stvar vezana uz ovaj tip ljudi jest da su dosta prozirni, pa ih vrlo lako možemo uočiti. Dementor. Ovakvi tipovi šire negativnu energiju i pesimizam. Gdje god se pojave, njima je čaša uvijek napola prazna. A gotovo svaku, pa čak i onu najbenigniju situaciju mogu pretvoriti u najstrašniju na svijetu. Tip koji osuđuje. Ovaki će vam ljudi odmah pokušati nametnuti svoje mišljenje o tome što biste ili ne biste trebali raditi. Oni su sposobni uzeti stvar koja vam znači stvarno mnogo, neku vašu najveću strast, i učiniti da ona u vašim očima počne izgledati apsolutno nebitno. Umjesto da uče od ljudi koji su drugačiji od njih, naučili su kako je puno jednostavnije nekoga osuđivati. Ovakve biste ljude trebali izbjegavati.